Seperti bibro kejimtip namta kirizol kene kale namta pus nong hikai assistant teacher government LP school ke bahap papo under SDSEO Nongstoin te kini kede po kan Nongstoin subdivisional te kini kadang juga kendit ki bala sya select dengan pukuli kini kadang ki bala sya select name of candidate kini gi ha papo ka UR kategori Dominic Marwen neba ker sisa nongsij wan suk langkar sentiu Palai wan ban syai simli happiness solang piau Asia de kameri thong niyong Cheryl tin lingdo teknik we pede ki bayo na khasi bat garu gidon ki bayo lambha rong rin bate syempat ki dosau ridalen walang serpai lin sinong siang ma syaprang kar dosau beltina eln sangma Angeles karlingdo Austin marbanyang pring chira je sangma bin shailin lingdo Esterina snaitang Ara Belinsi Marwen, George Donbok Lengkoi, Emmanuel Riangsyang, Pelinda Lengkoi, Purnima Kimarak, Anjeli Langrin, Antonius Sangma, Smilindar Thongni, Sumi Ai Sangma, Tingkailin Khadosau, Morning Star Lengkoi, Banroy Lang Nongrum, Happy Balensi Simli, Polikap Wanyang, Banshans Kempuwen, Gilbert Sangriang, Wat Borlang Pup Marwen, Rosetika Ternyang, Marsha Walang Selei, Balarishal Nonglaj, Useful El Lingkoi, Yai Abs Keplang Dingdo, Halang John Karwani, Walambok El Marshilong, Dublin Sangriang, Amful Mary Wanyang, Chance Chalo Rashir, but Artaliki Post Bade, Badai Nam Tagineki, which is reserved for order STSC, Kinlong Wakan Namarba, Ununo candidate belong successful Namtaki, Neto STSC will remain Wakan. Kan long wakan baik imla wan tap don no bolong successful qualify nam ta kin ta kanega push te kini gidi keteng ke bala select nam ta ka push kami kai jong ki LP ke bah po kan Nongstoin subdivision wa tang kini gi jumtip khule